selamat malam. Hari ini gue mau unboxing paket lagi seperti yang dibilang sebelumnya. Pada video-video gue sebelumnya ada yang protes kenapa gue pakai bahasa yang tidak melestarikan bahasa Bali. Jadi hari ini gue mau bikin unboxing dengan bahasa Bali. Langsung aja. Jadi bahasa Balinya unboxing tuh apa, Gun? Buka ya, ngebuka open, ngempuk paket. Ngempuk paket apa bakacang hari ini? Paket apa? Silakan minta bantuan, Gun, tolong buka, Gun. Apa isen paket cang aja nih? Kalau kemarin Ibi ya, Ibi beli paket, nih ada Xiaomi Mi 5X. Coba bukanya bareng-bareng. Buka, Gun, tinggal deh. Kok kewakenya, Gun, buka, Gun. Bu, terlalu ribet nih. Tapi aman. Di cimli nih di luar negeri. Sing toko lokal, Tokopedia. Wis. Gitu nak Bali cara jani melaju di Tokopedia no. Ternyata 5X Gold. Bahasa Bali. 5X warna emas. 5X warna emas. HP ini Xiaomi 5X warna emas. Jadi langsung buka, Gun. Cang sing sabar nih. Gitu. Nah. Sing urine lu, nih rampat. Apa kan tuh kelebihan, Gun? Kelebihan tuh. Jadi Lepatan aja no. RAM 4 GB, memori 32, bin ngangon Snapdragon 625, baterainya 3200 mAh. Coba buka barang-barangnya. Misi nago nih. Misi pangserem deh. Misi dragon. Red. Ya, sing buka. Tadi awak nih muka nih. Aja buka ya. Nah, kene muka. Kangga si rapi-rapi aja. Tuh. Ini kelebihannya buat dual kamera cara iPhone 7 Plus. Wih, canggih HP-nya berarti, Gun. Iya, cara DSLR ngidang bokeh. Ini kartu garansi. Apa garansinya, Gun? Garansi diesel. Ini HP nih, Mi 5X dual kamera cara iPhone 7 Plus. Punya cara iPhone. Ya, dual tapi kamera. warna pink loh. Gold, warna emasnya wah, depan. Buta warna Nah, desain agak mirip cara iPhone 7 aja patuh. Cuma sidik jari ini kan ini. iPhone di depan. Angon di desa buluung nih. Buluung. Pada beli iPhone nama aja motor. Jadi apa kan isinya nih, Gun? Isinya apa kene nih? apa isinya nih nah? Woi. Apa isinya nih? Woi, man kabel charger. Apa tuh? Kabel pengecasan. Nah. Wih, USB tipe C. Pemedan gitu tuh. Ngidang bolak-balik ngecas. Oh. Bolak-balik ngecas. Nih, SIM ejector. Misi kancing loh. Kancing kekinian kan misi gitu. Misi kancing. Woi. Nih, angon ngecas. Ngecas tuh. Nah, mendukung quick charge. Quick charge itu apa, Gun? Engal ngecas, engal pokok nebul gitu. Uang ngatos med-med. Nah, coba kita hidupin api hidupin yo. Coba. Coba hidup. Kang Wang antos nah agak mekelum mulu pertama-tama. Antos cup. Hidup nih, Gun, banyak nih. Wih, bo, mantap no. Wih, koleng jenang nih no, keren no. Misi sandi gitu, misi kodo. Misi sidik jari tadi dan pelan ini. Tinggal celok kita kan. Celok kan. Celok, wih. Nih, Bang penonton oleh. Bang, edengin pang dot mani meli. Dual kamera tipis. Duo kameranya maksudnya tuh duo. Kekinian banget nih. Di muka misi kamera, Gun? Misi lah. Dulu misi kamera berarti. Dulu. Coba edengan jadi hasil foto nih jadi. Hasil foto nih kan, Gun.
coba nena. Yang kayak selfie ra nih. Sing Sing kena lagi. sing. Nah. Oh, Coba cekret ngen nyanan edengen itu di videonya nyanan. Oke. Duh, tapi pencahayaannya kurang nih. Oh, ngeblur. Oh, ngoblur no. Nah, enyap edengen cang. Enyap edeng. Tapi men lemahnya luwung nih. Oh. Ngerti no. Nih, nak petang nih Oh, di lightning, ini. deh. Kuang lampu. Oh, bahasa Bali, lestarikan bahasa Bali. Oh, nah. Apa bian gun kene nih? Kelebihannya, Oh. liu baterai awet. Baterai awet. Oh. Satu hari sih ngecas lah baterainya kecuali ngon Mobile Legend cara jani. Oh, main Nah, game tuh. Oh, lah hingal. Lah, nah, ngoncang nelpon kan. Nelpon SMS. Oh. Minggu bisa. Yang penting mesti pulsa. Oh. Nah. Mun gitu. Oh. Nah, muntuh kan malunya. Oh, nah muntuh kan malu Muntuh kan nih malu. kalau engal-engal abu luas malu HP ini nah. Mani ja review nih maro hands on ada ja unboxing. Ngempug. Oh, ngempug ah, ngempug. Marang. Pang nak kramo Bali nawang kene bentuk HP. Mi 5X. Nah. Sarimi 5X. Sarimi. Oke. Hah? Nah, Suk semua. Dan ingat subscribe. Ingat subscribe nah. Ingat masih aktifin lonceng nu beten pang Setiap hari man. man updatean terbaru link channel kita nenelen. Channel apa ada nenenan sih jelas. Nah, Yang penting balik kan. Balik, kan. Mani ngerti ya. dukung support produk lokal Bali. Suk semua, sampun Suk balik. semua.